Ai da Nderitu biga kumio. Ai kumio. Ni ndi hago ngeretio. Oh. Sane ukamaga riu obe ya guteiria. Stupid you are. Utomiki agwete haha. Huh? You're not doing it the way it is supposed to be done. Nikideka. Kwa tuikari indi no kukura ina rwacio gukura mathukirie report. Kwa harusi. Kwaja harusi avuretie. Never. It is said that you are the one. Wathuragia nake. Ucio ti uhoro muhiu. The reason I have called you here. Yeah? We ni kuratuika mwanake waku. Leo nite mburi kugu. Njuguna. Yes. Atake ndeheire kuguru kugu unire. Stupid. Ni ahirete. Mwili tueneki. Njuguna ndangeka uguo. Njuguna ndangeka uguo. Yeah? No so, hiretwo. Stupid you are. Keep quiet. We are going bit by bit. Kuratuika kwe Tuesday. Last week. Niguo kwamenyekire. Duta wa nyina wa Njeri niguo kuonekire na ki enario. And you are the one. Tiria Njuguna. Family yo yaku ni kumenyekete wega that you are stupid. Yeah? Na nemo kuona as a family the concussion that we find in that family. No ndutoyo ureke ngwire atiriri utatuire gwakwa. Na tukuo turakinya haha. Ati ni composition ni mathi gufundira kwandika. Na ngamukania. Na ngimenya wona yarakura. Na ngimoima gwa mutuine utukia amabe godofia kumbana. Na akiguire riu ni hao. Ni yuno kuguru. Ni hao. So these are the consequences of that. No kona kido gigwitwo the sharing of cost. Cost sharing. Yeah? Njuguna waku ntukumuhe wira wa mwako. Kiro kiu kiho ni uriakaga. Mbeca iria abatie kurihwo ri hagwo magana mana. Cigathie ku the budget ya kana kau. Ni tuthimete na tukona mega gako gekairitu. Koguo no nginya Pampers cigurwo in advance. Nyina agagura ki? Nyina guthire kido aragura. Neke. So your family is going to pay for that. Na kiro kiu kiarika tukwambiria project ya waka kanitha uriku. Uyu toke kanitha wothe. You get the point? Very nice. Thayu no gotiga deposit ya 1700. Yeah? Deposit. Yani akwamba kugura iya. Ya wiki hii. Wanenda riu? Yes. Ogage kiria enda? No wega nyina nyuagiria. Nigetha bodybuilding. Kirona Njuguna toni ona nagite hinya wa kiria ri hinya wa keri ekurihwo ki? Njuguna. Stupid he is. Stupid he remains to be. Riu maundu maria tugwika as a church, as a ministry, according to Apostle Cairo. We ni urikaga atia? Ni urihuraga keyboard. Riria Gideon wa keyboard etari guku. Wanyita. Undu wa keri. Keyboard, that is number one. Undu wa keri. Riria kwina iruga, safasi ni uriruga. Yes? No gakima mukimo. Eti ni skeria si arede. Stupid. Mukimo. No gekatia. Ya? Tomithitu othe. Twatumia kanitha uyu. No reka gatia. No ri huraga na totaruka you do the repair. To that point you okay. You can now live. Yeah, live at your own pleasure. Bandu tegwika ati ucio. I cannot tell. Unaebe stupid yo utido gitandu. Dire dongo tantia. Ni mukuna the con. Queria kuhikiria. Sawa, tuendelee. That point we are okay. Very nice. Number 3. Tomithitu othe twatumia kanitha uyu. Sawa. Number 3. Ya? Tomithitu othe twatumia kanitha uyu. Tigo kasi pora. Ni uri huraga. No ge karipea. Totaruka. Sawa. Riu undu ucio ungi ni tukwandikire. Yeah? As a church. The things that we'll be doing here. Wanyita. Like tuturiki. Ni digeruta mo. So, the things that you'll be doing here. Ni uri hataga
Na rĩrĩa mũhũri wa keyboard atarĩ kuo. Ĩyo nĩ mũraga. Okay. Nĩ ũrĩ hũra keyboard rĩrĩa mũhũri wa keyboard atarĩ kuo. Tiga wala.